Lendang redu nasidia mapi dawang titiang majeng ring singgih parana gede ledang singgih parana sane gumanti jaga lungsur titiang Ureji siane makasami Iwonten saking singgih prana nguripan minekadi isisya iriki makasaminipun hidup dano nadi marana monto mahatur sekancan bene jening nayani cerita yang bapus sangat dadi dedalihan prandai cangak lemodang be nget kitu ieu perjani jening Sinami masemu jengis mawasana parajani masalin semu bejengis nges-nges ieu semuni acang pesan jening banget ngutsotoyan aksi Dewa Ratu Agung pangus bani ngeke dayu kasut sutin jani ya mata ni bin kampe dan reges anggon yang sutin aduh gaya cekap mata nioi cangak mesemu cari yung beto gaeng amater sing ada melag iya mata nioi benetur yani memui sahalus pesan ngereres iya jening kali secara nganakan sahu jengar mecek alis mabina-bina cara ulangan umum yang cara bapak mirip ulangan umum muride gitu itu nak sakit hati nih jangan mabogingat tekan jening nah kini jening ajak mekejang sekancan bene ane ada di telaga ni jani bagusan pesan ingekan buat pitutur bapo di jening ning bagus ada lagu malapisan
Cening sisian bapune yen kapebeneh munyin bapune ni ada telaga belah pesan ane tepukin bapu di pidan nah yen subuh cocok lamun tujuan ceninge jalan cening mepindah Aten gunung lingat telagenin tu cening ilid apit gunung buen lingah pesan totonan telageni dewe Buen dan ngone lintang iling buen tongos telageni totonan ilid pesan di sintrunit totonan cening lagene totonan cening ning melilang ngenah dasar telagene cening daleme tan kadi dalem nih losang bapu telagen itu pi karuro kabinau tan kadi yen buat dalem nih bapone jani nayani yen buat pengetan bapu nih ane karaosang bapu marap teken sisian ajak makejang tenenan yen sumbang yang sepawon gitu masih sejeroning pitekat bapune marep pitekinang cening nayen subunyi dayang cening sepaut ajak nyaman ceningi jalan cening pindah lain subuh pares tujuh jalan jani kemu mau pindah di telagene ane dahat ngayun-yunin sekebede bapo ngajangin nanging kene cening rek bapu subuh tuh kene gad god sing mirip anak buku bapu ngidayang ben nah makejang acepokan ngajang nanging seke bedik ni seke selae dadi ane kebarang bapu yen Bapa jang memuatan sakewala manut
ngeken raos bapuane busan nayen subuh cumpu buine ingkup setuju ajak makejang nyaman cedinge kalau ditu nah bapu lakal ngajangin adane buku cening ajak makejang dini Asadino bapo ngabra Reh bapo subuh madan tuh buku isin munyin bapuane busan sakewale bilang lemah bapo lakar ngeberan ada buku cening sinatan kebayo pati Hien subuh ceningnya ajak bapu mau pindah sinah lakaran cening kalau ditu nemokan melega-lega mekenak ngengken sing kuang-kuangan mertu ditu cening beragati cangak nuturang cening pianak bapu diu di subane amontung ingin yei cangak mapi tutur kenang para bene ajak kejang bene apang ngitungin setelah subuh kapidarta yang unduk-unduk ke tekenang yei cangak najani serahan tekenang parebe lakar ngitungan unuk iya ni lakar mapindah manis apang nampi lanturang bapo cening piteket bapo ni marepe tekenang para sisian bapo ni nah sakwalok ini manis sembengan pangamadan bapo peragat nampi ras ani subuh peragat totonanyen ni subuh ingkut ajak nyaman-nyaman cening yen yang pada sampun jumpu kalau ditu adung-adungan deweke yen subuh pada ingkup ajak nyaman cininge mekeja itu pembesan akhir nah akitu tuah pebesen icangake marep tekenang para bene cening bene nyani sangkap ngeleng tur ni bepesot ni ngedeng koko beh dewa ratu parajani ngedeng tengaran dong dang Mapwara sangkep yani cerita yang bapo sekancan bini ane ada di telaga ni ane keruru kabinawa aduh sing sawang tekan apa ya saling pemalunin mawasana cening bene ditu disangkepan sing nawang pesan iya tekenang tip-tipan dayan iya icangak Yeluban
kemasangan daya nawaluye buku lubake lakar masangan indik dayu payune hanya ruaya mabulu kade teke nyaru-nyaru waluye kadi bulun kedisi kitu buat penyarun ieu ilubak nanging ukut ane tulang cening pangawas pada tahu teken satuan cangake nanging di sijeroning paumane totona abesik ane sing ngugu ini keadaan akal-akalinan tuni ane raosang bapu tudi siksa di hati nadadi ieu andos ban ada warato keten lamun tepas paone gede ni cening entu mulo janiane mulo siksa sedia pesan tekenang padewekan ieu ni dan nguguane atepung mampah amate sing ngugu teken apul wir ane raosang ieu cangak busan deken salat ye cangake ledung reh subuh tau ieu teken buat parisolah ieu ane malu-malu letuk corah tan kadi-kadi sawira sarune makado nanging saru ban ieu melipidan buat dayan ieu icangak tepung pamar minok kadi di cening walu ieu kadi pamore tekenang tepungi kitu buat pekendakan ieu cangak cening wira patuang ayan tan bakang rasaya nangis pinahin sangatang pesan jening tepung pamor putih ieu yen sing bakat rasaya dikesing ya kena bon cara jani ngat putih-putih mudang putih tegagara pagrepe asing megentol untuk gisini nu di jauh kebuayone
kene kenah yu dia ada uluk kenah buaya ni parisolah buaya ni tuah ani malu-malu Tuarang ngamu ngeramu ieu solah ibu ayeuna satatu ieu mati-mati itu pangos ngecale aluni medem di cangi ni jeneng ngelenteng terak ngai pulas-pulasan apa bani mana sakit begitu akali cangak pangabani ngesekin sekancan para bening yening mula madasar culek surek si butinglas tawang buat parisolah setatu-tatu sing jereredan ieu mekenah cuek ngipik-ipik kasone angon mangapun iya dianje betiting kebang ilidan pesan corah jani aliang kasong kebong tuh anggon ngaput unuk kacorahan unuk kaculigani kasuwen ya pasti nganang mekel subuh sinah ialah keran terang tinglas ngenah jati luya subane mawasana ngenah sinah kalem tuh kengkeng jani malu tuah gitu itu ini jandang undang rekane dukuh yaden loya kalau ditu subuh sinah pesan nyata bengingetin ane pesaje ane tuhu yadian ane palsu sinah kalau ditu benepahan mabar tuara mangasya dadi ke betiting pesana kali cangak mirip-mirip bieu sing mangse sing nu anggoning sekarmu apanya mana sakit
apang nyaksayan manuk apang nyaksayan ngeboloh nesak paro beni liwayan imagi maya beh liu pesain tu anggon babinan gitu kena yu cening angin titik meminaki nah tadi masih tu anggon pertiwimu masuk di si jroning pepina ane cen melah ane celen jelek Sewirelio pasire nasuire membuat cara yani liu pesan ane patut angon didi ane patut tuat iya dian ane patut sedang kutang kadegi kedes celepuk nah cening buin ye nindar gamayang bapu kena yu waluyo kadi icelepuk gitu dedalihan yu marap teken ye canga budaya kalaning lemah butuh depan ane binayang cara celepuk di kalaning lemah iya sinah pasti gak dapat itu ring yang rawi apa kerana iya ni butuh suire sinari desang yang surya tuh karena iya butuh yene surap yo cedang mengawasan nayen subuh mawasan suruh pido sang yang surya kalau dituyuk ngentah sawan bangke ye canga nget pesu ye petang-petang pangsing adona nepuken telah karong roang kajangin ken ye kira pesuarung alakang najani cening cerita yang bapo keadaan yu suara ane ngalahan ye sing man suara ye reh pedidian ye mah patahan nu di sejeroning tenah yeun yu ya yani areh merasa teken dewek nekalah tekenan tetujuan mengiling yani beh dewa ratu maklungah cenikan mesil ya cening cerita manis pasa nah buin membalik-balik
mungin bapune cening disubane yani parasida pasamangan gumi. Jangan kemamunyi banamangan Na cening pianak bapui dewa ni jani apang si delantur satuan bapuni tekenang cening jani ngawiwitin yi ngomong icangak sahe ban-ban alus mungkin yuni subah pajak banjani na cening sisian bapu ajak mekejang ane ada dini di telaga ni manut ken raos bapu ni ane bikengken subuh anut ajak cening nyaman ni dewani mekejang yen pajogelan jalan lain subuh mangkepan tak tujuan ceningi na jalan jani kinkinan mepari dab-dab lakar mepindah bapa tusing maksya bengkong di sejeroning medab-dab cening nasing je bapu nyelakar mergili pangakini pangakitu sing joketo posuireh subuh madan bapu tua nyaluk ke darman yen sing yen cocok sing je bapu bengkong pengajakin cening tu anak Allah hayu tu sing nak mulu cening lakar nerimo tu bapu sing bani bengkong lamun cening tuaranya nayen subuh peruh sing sajana de tujuan ceningi mapuara sing ceningnya ajak mekejang tusing pada wiracane ngerasayang sing jejak ijo-ijo adane bapu lakaran berangki tutuah cening lakar nemokan tur ngerasayang syuan darangan bapa ngudukan pilih adane buku bapu subuh ngerangsuk kawikon sudarmaning anake dadi anak lingsir sing dadi lakaran kekido anak buku bapu mepawagas teken jane tuh keranan bapu ni pikede mapi deket utawi mapi tutur marepe tekenang para sisian bapu ni abang tusing kena bencana ing tuah dadi acepang bapu pangdanan anake buku cening kene sengkale
kenian bapa saking duhur Ien tuah basang bapune cara takilan kegah-gahin pangkawan isin basang bapune pangacening tahu nah saking saja-saja kenah bapune cening nulungin bukoi dewa nah saking buat pikedah kenah bapone nulungin sisian bapone ajak mekejang ane ada dini di telagane ada jane bayun bapa kasihan bakasihan nato bagusan ngelik-ngelikin papinehin buat munyin bapone buene sayan-sayan res-res aja kena bapone ketakutan dayan nyen kubak kemalu-malu ada nih buku cening ini bene jane ma gara nah cening pangelantur kawi caritane cening di marana monto icangak memunyi megarang dah di bene nyagjagen yu icangak ngaturang awak saling amalune kebuatan bene nyerahang dewek ngaturang dewek marep tekenang ide pranda dedalihan itu saling pemalunin saling pelangkungin hanuna satu juaga lisan mapidawag pisan citiang ratu singgih paranda utama puniki sisiani ratune gelisang-gelisang pangde gelisan ubeke nyanan kelas puniki sekancan para manegene mriki mijok titiang gelisang-gelisang ratu pang titiang maurip kantun muat titiang mangde kantun yen sadia rahayu titiang saking mangkin mawit saking lugeran iratu paswecan iratu singgih peranda jaga nyah kutan titiangi lempek sangar mangga nyuwite ring iratu masih ring joko ratu sang canga kemanya wiasa nah cening maramonto bene matur tekeni cangak lemodang najani cangak subuh yungin kinan nama gile kudian bapa aja
Nayen subuh kita cening ngajak mekeja nanging kini megilir yen cening manut kadi raos bapuan itu ni keselain kujang bapu lakaran ngandong kini bapu subuh tua gugut kini sing jepati mampu Serakhirna giliran nah cening pianak bapu pangasida napuk kawi caritane disubane amonto terus ieu jani mekeber ngajak kanginan muat sekancan parebene megilir sancangan kendal mangigek di Ratu Agung kenal tan kadi-kadi ieu cangak walu ieu kadi kebelabaran lege muka zadinama ngama namokoh sadine ieu nyotot-nyotot sekancan parebene kejokan maring gunung Dewa Ratu win ngenah icangak win ieu joh tan kadi-kadi di gununge sawat dia dua batune asa nah jani cerita yang bapo ada jani batu lempeh asah tan kadi-kadi walau ieu kadi dikehe ke batang sile kesilibang pesan apa ngasing ada anak nepukin di kalaning ieu lakaran nah nyotot-nyotot ngolol sekancan bene mekejang aneh kana pandanan jieu cangak kakirian pangsing ado ane lenan buin tahu sekancan parebene ane ade ditu di telagene pang mekeloje ieu mah ngajang-ngajangin makelo subuh nah cening di subane mekelo subuh janten tinglas waspada bene sayang tekis bene ane ade di telagane manut keneros bapuan ibusan telah sing jaden nu mekerocokan mekelemingan dua megantulan Dewa Ratu Agung anggon ubad kejet-kejet ngalih bea besik sing jeman ditu di telagane tulangane lioma duduk
Sang bapo yani tulang-tulang bini ditu di batu ni ane lempe ane sang bapo tu ni bi ora tu agung megomplok-gomplok madung-dung-dung cening di batu tongos miama kenyekan jag-jag surya ne iya icangak nyotot-nyotot dur batu ni kancan bini ne si duri yu yu kemo giliran nah yani lanturang bapo satu cangak kecening ane paling durine iya yani yuyu kena giliran lakar mepinah kemudian di telaga ni manut teken raos yuyu cangak digandine kepindahan nah jani subuh para sida napuk dina ni kenyekan ye lakar kepindahan subuh di tepi Ratu agung iyu tekejag nyengku itu di bibit telaga ni sang jangan kengalat sang bapo ye cangak lemodang pedanda baka ni para sida ye subuh teke iyun sa kematar nah yani suireh tinglas kewaspadayaan kenang yu jani yu ngenang sekan jani lakar matur hidup pedanda icangak lemodang hingga pada pedanda mamitang lugre di tiang ring suryanti tiange sakti nunas keluar semangdo dan titiang kesepan nunas pisan ledang iratu singgih peranda gelis-gelis titiang pindahan ratu mangdo sampun titiang kantos kasep sapun api penadosan titiang iriki kantong ring telaga ni padewekan cangak saduruntan maramun tu munyin yuyune cening kadingah teken ye cangak dewa ratu agung ketung-ketung bayun ban jejah ti rentang bayun cangak cening yen dapat ketaruan jani yen saja te ketanghan dayan ti dewek itu kena kieu cangak cening dongkeng ke lakaran dewek ke basmone iu-iune jag nyengku amun tepas pau ni siang buang lakar sangkala basmone amun gedebong biu batu ni geden kapet nebentikin tricik keke ini mangakat jantan dewe kelakaran nemu sengkalu
ngarepan gati terus yani ngarepan iya yuyu parek tekeni kesinggih prande bawanya kagisian jani ngelepak tapet yuyu ngecangem bawang yuyu cangak ngelanting ya di cening antu kapit tur matur apangan di subane kecanggam ban kapit ieu ne buin mau ieu matur yuyu ratu singgih parana sakti gelis ratu pinahang titiang mangda sampunan titiang kantor niriki bentiang tenau pesan deriki nyihen kada najak titiang memberayut lah tuh kawan-kawan lama tiang mepindah tuh turun dari tangga nah di subane itu sing pesan dadi tangan kita ini apang ke enggalun apa ngengal ye kebuat yuyu panu dan yu hidup alani cangat ngaberang nih yani cerita yang bapo subo kekebaran be pelan-pelan jak ngargas cara gunungnya mejalan ulas pas gede yuyu nih cening di rumah gantung tawah ulah si cening iu ne menggantung di bawang iu jangan di bawang jangan sing keleb-leben bawang iu cangak tekenang iu agan gelis teka di batu asa nejani rosang bapo ieu cangak enggal teken itu sumber di batu neasa ditungos ieu ane nyotot lah sekancan parebeni cening nama dasar nah rek subuh teken itu di batu neasa yani turek sepesan ieu sikse tekenang dewek tur kepedasan pesan parinitiannya ada itu tulang madu berjuang seirek mamutih tulang parebeni itu megomplok-gomplok madug-dug emangnya sadio bene sengah pesan ieu tetep ieu sedia sing jeung utang-utang sikse jani mutine ketemu
subuh manut pesan teken tetaksiran yuyu ani malu-malu jani sah kebukti subuh tepuken tekenang yuyu kakirne kakasan najani tur kakesan kapit iyo ane renggah totonan kancapih bahong iya jangat ini hadirna ibu jangan anak-anak haraga najani mamunyi yuyu ibu jangan kengkin pituin nyak ibu ni dayan ibu ni jani tegaran orahan pangkai nawang tulang maka newas padang kai ada nih para tulang-tulangan nih memutih makaca tulang apa tenena miwan cenyen banune suci manut teken raos ibone ani subuh-subuh dok ibone nyangkepin gitu ngorahan ada telaga ani ngulangunin ani suci jen tegaran raosan pangkai nawang jani subuh tawang buktin kenah ibone jani kali subuh pada jani subuh kain nawang teken dayani boni culik jani subuh tanah lakaran ibu mapi sadu ien goban kejantenan ketekaning pakaian ibu ni semun ibu ni saja ibu mapi-mapi dharma mapi-mapi putus nah jani ibu pangkawan jani nyaman agai telah geranane mekacakan tulang-tulang karayaning para sik-sik ni dini musti belad ngamah nyaman-nyaman kaini cahaya dua amang ien saja ibu satria tuhu mau tamu deh ibu nyelakaran wadina jani subuh jani contohkan buat kekurusan ibani mukti gadewa nani bukti ane sangat nginahan buat kecorahan ibu ni cangat